السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونا جرجرتو وروني من تبرع اللي ورتفتن بقى جرات بمجانا عنقرة جانا لكن نعرف تسنين جتا وروني من كنا بحاراتاً لايك سبسكرايب كوتشولا دقو جرامو حنك إن جرو كرا كومنتي دان نبريسون لكتنا سنين جتشو بربادا إيجا فيديو نادا كبردي سنودوفي والله مجاباية نموت الدوف إجت إيه كسمو دقو جرا بفكيكاتي أسو هنتاني بفكولفافي بفكورسكابون دبرساتوري Egaa baleessa keenya Jamaal Aannolee namni hin beekne hin jiru dhugaa dubbachuuf hadda hedduu takkaan gadde namni keenya haga kana sharree qaba egaa baleessi keenya kun yeroo baay'ee ijoollee keenya shamarranii eeguutii akkasuma waan isaanii Muujjatu golbaan duun akkasaan itti ajajjee makiinaa laalaa bultee halkan guutuu laalaa hin sobba yoo na yaada ganama ka'ee gisee gadi makiinaa lafatti ilaala jetta malee halkan guutuu laalaa bultee barakka deemu saamin kobar manatti miti kalaala inni badhetti magaalaa keessa deemee ilaale deemi magaalaa keessa deemi makiinaa laali zim jedhi ilaali hin taatamu Bahana lah namanya Abdul kenal dia tu semua dia. Abdul ke dia tu bukan sama. Serefat juga di situ. Adu makol pisah pun. Makol pakol. Enggak makol pina bujang. Enggak semua lala kol pina. Adu makol kol pina. Niti ni. Ada kol pina. Kol bisir. Ini harga tamakina sama. Entah tamu model style. Tasfam kuti. Video waa'ee geema kiyyaa isa dhumaati sa'aatii takka booda laayivii seenee taap share copy repost godhaa isiniin jechuuf qophaa'ee jira ani obboleessi keessan geema irra taphannu kana yoo injifatamne maqaa kana baadhee injifatamuun baay'ee natti dhagama baay'ee na aarsa oromoon sababa bal'aadhaan uummata bal'aadha irra caalatti sa'aatii kabanyee dhufnee ijoolleen biyya garaagaraa jirtan sa'aatii akka Itoophiyaatitti laalatti achirraa isiniif gala sa'aatiin keessa meeqa akka ta'e yoo laaltan Itoophiyaa sa'aatii meeqa akka ta'an waan beektaniif isiniif gala hundi keessan sa'aatii kabanyee dhufnee seera eegnee dabilii irratti teennee waan qabnu push yoo gixxim goone injiwan inshallah video share copy link repost like godha giftara beektan hunda biraan gaha sa'aatiin geettee jirti sa'aatii 3 booda geema ni taphadha achi booda mirqaan galee warra caffar rabbinu waa taasisu inshallah yoo warra mirqaan waa taasisu abdii qabna shirna godha dabilii yoon dhufin dhabnin diigama let's go ጀመርሽ እንጀምር እንጀምር በቃ بسم الله بسم الله معلش انت مري انا من بدنا ታፕታፕ አድርጉ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ ፈርስት ጊፍትን ደግሞ ማለት ነው ብዙ ያልሆነ ነገር ስጡ ማለት ነው ደብል ካልመጣ እናቆማለን ታፕታፕ አድርጉ ፈርስት ጊፍት ስጡ ፈርስት ጊፍት ያው አንድ ኮድ ፕሮግራም 10 ሺህ በታች ያለውን ስጡ እንደለማ ይቻላል ብለን የመንዝዬ ቴንክ ዩ ኒ ቆንጆ ቴንክ ዩ የመንዟ ከ10 ሺህ በታች ደብል ካልመጣ እናቆማለን እሺ ደብል ካልመጣ እናቆማለን ዳንዬ የኔ አባት ጋይስ ሜሌኒ ይኒማር ኦ ማይ ጋድ ነፍጠኛ ቴንክ ዩ ሁላችሁን በጣም አመሰግናለሁ انت دبل نطبق دبل ካልመጣ ኤድነት ጠብቅ ደብል መጠበቅ አለብን ቆይ አንዴ እንዳትሰጡ ቆይ ደብል ይመጣል ቴንክ ዩ ፍቅርዬ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁኝ በእውነት ስማም ልቤት በጣም ታፕታፕ አድርጉ ደብል ሲጀመር ማለት ነው ሰጣላችሁ ኦኬ የሚጠይቀው 25 ነው ቆይ አንዴ አበባ ዲዲምሻን 25 አበባ ቴንክ ዩ ቡላላ ቴንክ ዩ ነፍጠኛ ይተው ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ ማርያምን በጣም አመሰግናለሁኝ triple ነው የሚመጣው let's go guys let's go triple thank you girl guys triple ነው triple ቤታዮ የኔ እናት guys I'm triple ነው ደብል guys እንዲህ እንደባስ ይቆራል ታይላንድ የኔ ልጅ ይለያለ
ሚቲ የኔናት 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 ወይኔ እህት አለም መከታይ ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ የሚቆም ነገር የለም። ሌትስ ጎ ሚቲዬ ጋይስ ደብል ማገማት የኔ ልጅ ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ ገጀራው እንለያለን የኔ አባት ሌትስ ጎ ዳኒ መከታ ዳኒ ስራዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ጉቺ ዳዝ ሌትስ ጎ ታይለንት የኔ ልጅ አመሰግናለሁ በጣም በእግዚአብሔርን አም ሶ ሃፒ ነጥለው ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቀጭዬ የኔ ቆንጆ የኔ ቀባሪት ቴንክ ዩ ሶ ሜላኒ ነፍጠኛይቱ የኔ ማር ዳኒሻ መከታ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ቃላት የለኝም። ኢትዮ የኔ መከታ ቃላት የለኝም። ቀጭነት እውነትም የኔ ቀበት ቃል የኔ ማር ቴንክ ዩ ሰሊም ቴንክ ዩ ቀጭነት መከታዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሄድነት የሚቋረጥ ነገር የለም። ያላችሁን ጊፍት በመስጠት ጎ ሌትስ ጎ ጋይስ ሌትስ ጎ ሞሮኮን ከባዲ ጋይስ መጀራት ለማን ከብዛት ጥራት ይልሃል። ከብዛት ጥራት የኔ ቤተሰቦች እግዚአብሔርን ትለያላችሁ፣ ማርያምን ትለያላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔርን አክብራችሁ እንዳደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቃላት የለኝም። በመድኃኒዓለም ስም ችግር የለውም፣ ያጋጥማል። ጀማልዬ 4 ኪሎ ወይዬ ኮንግራ ብዬሻለሁ። እንኳን ደስ እሺ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን።